салом алейкум. мардуми шарифи тоҷикистон ва дӯстдорони саёҳат, имрӯз ман дар яке аз шаҳрҳои амрико, ин Саус Каролина, яъне шаҳри Мирл Бич қарор дорам ва то омадам барои шумо яке аз осорхонаи беҳтарини ин шаҳрро бо номи Голливуд Wax Museum ина бубинед нишон диҳам ва омода бошед то ман биравам билета харидорӣ мекунам, яъне тикет. ин мо оғоз мекунем барномаи саёҳате бо шаҳри Мирл Бич. Мирл Бич яке аз шаҳрҳои тоза, зебо, дилкаш. воқеан бубинед, горилла дар боло истодааст. шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем, Филаделфия, Нью-Йорк, бисёр ғаж ҳастанд дар онҷо, мусор бисёр дар онҷо. инҷа бошад тамоман тоза, табиаташ ҳам хушрӯ, бисёр ҷои ором, ҷои аз ҳама истироҳатгоҳ. хуб, меравем ба тарафи музей. бубинед чӣ хел зебо. ин ҳамин лайн аст, яъне ки махсус лайн кардагӣ ҳастанд, бо лайн медуроем. бинем ситораҳои Голливуд ки ҳастанд дар инҷо. Hey, how are you? Good? Thank you. Can you check my order? I buy order. You want to do everything? Yeah, it's here, 36. And we're debit and credit card only, right? Debit, credit. Alright, so this will be $39.76, and then just Man, I buy order yesterday. Oh, you bought them all yesterday? Yeah, yesterday. Do you have the tickets? You need my ID? Do you have the tickets with you? Yeah, number ticket I have, yeah. 1 second. Or just give me 1 second. Okay, духтарои хушрӯ хизмат мерасонам. шумо метавонед онлайн ҳам бихаред. ин нархош ҳам аст. ина regular 26, child 16. One more time. Yeah. 1 second. Now you have just the museum with this ticket. If you're interested, for Mhm. $10 you can get the Maze of Mirrors and the Uh-huh. Haunted House if you want. And those are right downstairs. This picture? What's this? So you have just the museum with this ticket. If you were interested, for $10 you can also get our Maze of Mirrors and our zombie themed haunted house. Okay, give me. Would you be interested in doing that? Yes. Alright, here. Go ahead and get you right now. The other thing is like, Alright, it'll be
$10 So and what it'd be 75 like if cents. you want to just do the And you'll get maze, to the go on mirror maze. يعني خير استفاده میکنی So $10 for each of us, or just for both? Okay. good Yeah, do it one more time. Do you have a chip one more on time there? Yeah, use the chip and just leave it in there for a minute. Well, that's what I mean. I don't think we want to do that. okay And then it should ask you. remove card Oh yeah, try to slide it now. maybe it's cheap not working There we go. The middle school, like you can. They call little braggy. Alright. Good? So we're all good. We're gonna put you in the wax museum first. okay Follow the red pathway. That'll Uh-huh. be your tour guide for both levels. Take your time. Take all the photos and videos you'd like. Okay. And pull the mask down for the photos. it's okay yeah Yeah, it's okay. Thank Just you. Try to make sure you're in a Thank 6 you, foot thank radius. you. When you're done with the museum, those Hello. other attractions are downstairs. hello say my country Tajikistan thank you All right, you enjoy. Let's- Come on over to the blue gate. let's go here yeah Yeah, have fun. thank you hey how are you Pretty good. Get you started with some photos. yeah Already step right into the big gorilla head. We're gonna take three pictures. Mhm. First one's gonna be in your mask, and we'll do two without the mask, and smiling in the scale. okay Step right on in. میگه از صورت میگیریم میگه میتونیم ماسکارا گیریم Michael Jackson. Brother, salam alaikum. Sozi aka? همه اکم هم میزنیم زدن نتونیم هم هیچی گفتن نمیتونم بان 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 اروجو شبینه سلی شبه گیرون تاگه جوغش بینه میبردم این اکم همه میشناسه میره بیره بودی که آدم نگاه دارد توزی اپا جون میریم دوامش یکم ایتریس بده البته ما همه نمیشناسیم شاید دیگه رو شناسم
بچه جاستین بیبر کوین هارت این مردک بسیار محنت کرده است. جک دانیلز و لکسوس شو جونی کش دولی پارتن سگه الن کیلا کسی داند کینو بین باشم بشناسه. اینه جان وینی بوده. یا خوشه بینی بوچکاوش می‌بینید گالیوود واکس موزیم جورج کلونی میگوی اکم مسترینیوش زوره نیکول کیدمن یه دویوم ایتاج زینه ها رو میده چه شروع کرده گیم یه برای توریستو نمیخواه موزیو کردن نکن جوهای تاریخی
ای بچه نه کما شناخته یا نه؟ فتی پیستولیتوش من میگم کی است توم کروزه توم کروز میتونه لگند رو بینه لگند بروس لی به من چیکار میکنم حتی در چیش سیمبولی خیتوی چیزی درکانت چی هست صورتی نمازم گونچکو هستن گونچکو ما عاشق گونچک نیستیم اکا جون کنی ای братан Вин Дизель слушай ака сара ради серьезная شوخیه سیز روگان ای لاس ویگاس نیوادا ریز ویس پرسون کی بداسی توم هانکس من یگیپت مورا بینه مورا دهشت شاهزاده یگیپت صندوق طلایی شو
اینجا چه شروع کرده توری مارو لگنده دیگری ترمیناتور آرنولد شوارزنگر کم همه شناختم یه رو به چی خیلی کلام بوده آرنولد شوارزنگر دیده چشمش فناریک داره بود هیچی نمیگه میترسه کم سیریوز نه استودش هم سیریوز نه یه بچه میل گیبسون رو بی میل گیبسون رو مونا نیسته نتونستن ساختن شاید همین باشه لیکن میخواه ماننده بس کن دیمونا نشناختم من اکای منم میشناسه نه برید پیت قطعی بوتیکوش استلیتوش این بود یکی از تماشای واکس موزه گالیوود ستاره های گالیوودی آمریکا که در این هم بینا بود در اومدیم دیدیم وقتی که شما به شهر مرل بیچ یعنی ساوت کارولینا می بیایید مرحمت از واکس موزیم گالیوود دیدن کنید شاید کسی درخواست یا خواهش داشته باشه باز کجاها رو مثلا برای شما نشان دادن ممکن گپ زنید پیشنهاد کنید ما حتما برای شما جای‌های رو جالب رو نشان خواهیم داد خدا نگهبان در امان خدا باشین بچه‌ها